mina ngixoxele nje ngami ukhona umfundisi oke wafonela umngame emxoxela ngami lo mfundisi exoxela umngame engazi ukuthi uzoshada nami Sure. ayikho into angayishongo ngami Embi nobende. ukubi nokuhle wangineka ethi utshelwa umphathi wethu webandla itshela umngame uboneke ukuthi nalo mfundisi mina ngamtshela umngame asesixoxa ukuthi akusuka umfundisi lento ake umfundisi lento akekho umfundisi noma ngabe uzwa into embi ngomuntu ngeke uyidlulisele kumnikazi wayo uyidlulisela kanjani kwabanye abantu noma ngabe uzwa into embi ngeke uyithathe uyise komunye umuntu amtshela umngame ukuthi akusuka umfundisi umngame lona isidwedwe nje sinye siyibiza ngomfundisi ngeke uyithathe into enjalo and yazi ukuthi wasurprise wayini egcineni waba surprise mayese akazi ukuthi le ntombi ayixoxela ngami ngizoshada nayo ngashada nale ntombi washaya amahloni manje akasazi ukuthi enze njani mina ngamfonela ngamtshela yena ufonela uzibona ukuthi isilima kanjani ufonela umngame uthi kuye hey mamntanda ngicela ukubuza ukuthi awumtshela ngani bamntanda yonke into phela ngiyamangala manje uthi lo angumtshela ngamfonela ngamtshela ngathi mina ungitshele konke mina ngithi asiqhubeke njengabazalwane siphile nawe asenza ngathi lento ayizange zibe khona khohlwa yiyona ngiqonda imfihlakalo lento eyothi ngumfundisi mina umfundisi ngiyawazi umsebenzi womfundisi uthi yini Yeah. yes umsebenzi wami lo hayi umuntu oyibiza ngomfundisi Hey my daughter. yes wamtshela wathi ngakutshela zonke indaba zabefundisi akekho umfundisi engeke ngakutshela ngamahlazo akhe mina ungatshela intombazana ngamahlazo abefundisi xoxela intombazana Inhloso awuzange umbuze ukuthi inhloso kwakuyini. Wayengafuna ukushada naye yena. cha unonkosikazi Oh. yes unonkosikazi wamtshela yonke into wamchazela kwasho ukuthi lona vele sengiqalile ufake udaba lesicelo somshado so yonke into engimxoxele yona nento exoxelayo lo iya correspond